Buyamsebenzela ubuhlakani bakhe uMthandeni Igcokama elisho umfoka amanqele-ke ekutheni-ke menze iy'ngoma zakhe-ke axube-ke amanye ama-genre-ke akhona-ke kwindima-ke yezomculo njengoba-ke akwazile ukuthi-ke asebenze-ke noMcebo Zikode wasebenza-ke noMaHu waphinde-ke wasebenza-ke noLwandlonkulu. Le nto imthathe yambeka ethubeni njengoba-ke ama-post akhe-ke ake wenza-ke laphana-ke izolo akakhombise ngokusobala-ke ukuthi cha imicimbi-ke aseqala ukuyihambela-ke ilena-ke ethola ukuthi-ke oMaskandi abekho kodwa yena ukhona phakathi. Lento bafethu-ke imsebenzele kakhulu-ke ngoba siyambona uMaskandi-ke ukhona-ke ephinde-ke athinteke-ke nakweminye imicimbi-ke engahlanganisa uMaskandi kodwa ihlanganisa ama-genre-ke ahlukahlukene. Sikhuluma ngegqom, amapiano-ke laphana-ke nezinye iy'nhlaka-ke zo-music ey'khona kodwa uMthandeni unelakhi yokuthi-ke abe khona-ke kulowo ma-line-up. Abantu abaningi-ke baphawulile ngalokho ukuthi uMthandeni-ke ngokwebhizinisi-ke lomculo wakuhlalela phansi lento ayiplana ingakho akwazi-ke ukuthi-ke laphana-ke imicimbi-ke ebalulekile-ke emkhulu-ke engasihlanganisa uMaskandi noma-ke engawuthinta uMaskandi kodwa abe nenhlanhla ukuthi-ke aqashwe kulezo ndawo. Lokhu sikushiswe yini na? Uke wabonakala-ke emcimbini kade ukhona-ke laphana kwelinye lama-club-ke izolo-ke enandisa-ke laphana-ke ubona nje ukuthi cha kumnandi abantu-ke sebayawuthanda uMaskandi-ke laphana-ke even isho ama-clubini. Le nto-ke imsebenzele kakhulu-ke ngasikhathi-ke noLwandlonkulu-ke siyakhumbula ukuthi uLwandlonkulu-ke intokazi-ke engawucula uMaskandi kodwa-ke ekomunye umkhakha-ke kwezo-music-ke laphana-ke waphinde-ke wasebenzisana noMcebo Zikode-ke yaphinda lento yamsebenzela njengoba esebenzisana noMaHu yaphinda-ke yamsebenzela-ke laphana-ke. Abantu abaningi-ke bamncomile ubuhlakani bakhe-ke bathi-ke uyalazi-ke ibhizinisi ukuthi-ke liyinto enjalo ngoba inhloso yokucula inhloso yokuthi-ke kube khona futhi umculo kaMaskandi-ke akuthula-ke njengoba-ke sibona-ke ukuthi-ke baqashwa left and right okuyinto enhle kakhulu kodwa into ebalulekile ukuthi ke bancoma ubuhlakali bakhe uMthandeni bokuthi akwazi ukuthi emculweni wakhe-ke axube abantu abathile abangawucula uMaskandi ukuze umculo wakhe uzo-accommodate wonke umuntu-ke ongumthandi womculo. Lokho kumsebenzele kanjani na? Ingoba sesiyambona emcimbini engawuhlanganisa uMaskandi kodwa yena yedwa abe khona. Akusho mina kusho abantu bafowethu ilezi ngophathele zona la kwesiqiniseko esemedia-ke ngithi nje angikuthathe ngubeke ngokucacisela ukuthi izinto-ke zime kanjani la kuMaskandi uma-ke zime kanje. Bafowethu angiyidede inkundla khona ezinye ngophathele zona.